Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Kinong yelam jong ka Hnyo Trep Youth Council Ribhoy District haka arterik unai wing arajar arpo hapo ka jingyelam jong u President Usamla Hercules Suting ban u Vice President Usamla Brian Sokhlet kilalet ban yikendo ya udin jong ka Central Agriculture University Imphal kabadon ha ICAR umyam u Professor J.K. Chauhan nagabenta ban yakren halor ka jingweng kam yaki sangur kitrai jella kibatrai hagani ka school ba kum kinong ap pahara. Kini ki sangut ki balasya wengkam ki kentum ya ka beautiful lingdo u yaishan lang karsa no u makdo ban u makri. Haka jingi kendo ya udin jongkani ka school ba kinong yalam kaseng kilapan ya ka jing pensai halor ka nongrim bala wengkam no yakini ki samla nakakam ka bakitre kum kinong ap pahara. Kat kum ka juba bala ay do udin jongkani ka school ba ka jing wengkam yakini ki sangut ki samla kadai halor ka nongrim bakam donsho ka jingmang pisa na ka sorkar pedeng mat kala donru ka jing ujor bakini ki sangut kilale persa yaki kendon balabo da ka school ba. Habin bangi layo komplain lagi sangut ki baterai hangan dia ki baterai kum di security ke jing komplain juki halor ka jing kadek kam juki ke ba kan nongrim ba ku kantip orang-orang dah berarti aku kadek na ya kam juki. Dan nakal yang jeng seng sejajur harin bah nyok jeng komplain lagi try jelah ane produk prosnam tinggi baterai kantam kini kami ibarit ibaria henry ilasa kini lo ya kadika jakpo jeki dengan nakal yang jeng ini wan ban pancing syai nundu bin kadika ofis tunggu tamasni ke nakal yang jeng seng ni lah om yu ba lang no de ban hebde ya kini try jelah ni kasih jengi iban jangan dikakam ke ba kitre kata kumpang itip ba kani kata begitu ini jadi kan amtaka security ini kuahi ba ule ban habik yaki kitra jela ya kan dikakam bat lara umthab kitra jela nagal yang jengkasang ini persajur ladang i tang hendak sini un sethab deki pati di bana bar jela ini kuahi nagal yang kasang ba ini i ba umthab lagi kitra jela namar kum ba ula pantau hangi kasang ba ong ba idan subun hidau ba kira lek bakla kena kalian jeng kaseng ni apa jeng cai na u kadin ba pen i kita jeng belat bakla jeng ki te na kalian jeng la request ya u ba de ban tablet ya kita jela ada i begini gile bakla hendak intap ya giwe pat ba ibumdan ke jeng lek bakla namar ba tang ba lek bakla we hendak umut ban along ku ban thambor na ban nama ilat su ya kita jela ban tre kana ke office na kalian juga kaseng yang harta kan rem ban ailat soai ki try jela ba kitrai kentra hakane ka office dawa nam tau jela parado parasnam jengi but ikwa hiro bangin fa ka clear message sia ki company tangi company bat kino ki institution ba ningkong do kidi ber prefer soai ki locality ki jongi namar ba ka jela jongi kamdi su kata ka jela ka badang ibiet namar ngi i phai ka pathai ya kan ka jela ka jongi ka persai ka bamta ka persai start hilap ba ibasa ini jela jongi di babun hi di balanang la start takadaw ba nang nay sakmat lada ka one ka company la ne ka institution kano ka baningkong ning sap hi kidiban aiswa ya ki try mulut try ri parado parasnam ki jongi